ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବିପଦ। ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ନେଇ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ପବନର ବେଗ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଝଟକା ପବନ 140 କିଲୋମିଟର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସହ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ରହିଛି। 300 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ରଖିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସହ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଅବପାତ କ୍ଷେତ୍ର। ଗତକାଲିର ଲଘୁଚାପ ୱେଲମାର୍କ ନେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ लो प्रेसर एरिया एवं यह पारादीप ठारू एबे 730 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत थिबा बेले पश्चिमबंगर सागरद्वीप ठारू 770 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत रही। वर्तमान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची अवपात क्षेत्र। अवपात काली सकाळ सुधा नेब बात्यार रूप, जहाँकि 24 तारिख बेलू पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न अंचल भीषण बात्यार परिणत हेब बात्या दाना एभली किछि सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे उपकूल छुईला बेलू यह भयंकर रूप धारण करथिबो। पवनर बेग 120 ରୁ 130 किलोमीटर जीवा नहीं सूचना देछि विभाग। तेणु तलिया अंचल समेत उपकूलवर्ती जिला को हाई अलर्ट रखिछि पाणीपाग विभाग। सर्वाधिक पवनर बेग बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और जाजपुर में देखा मिलिब 100 ରୁ 120 किलोमीटर झटका पवन 130 किलोमीटर जाइपारे। पुरी, खोर्धा, ढेंकानाल, केउंझर, मयूरभंज और अनुगुल जिले पवनर बेग 60 ରୁ 90 किलोमीटर जीवा सह झटका पवनर बेग 100 किलोमीटर जीव। गंजाम, नयागढ़, बौद्ध, ढेंकानाल, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला 60 किलोमीटर घंटा प्रति पवन बहिबा सह 70 किलोमीटर बेगर पवन झटका पवन देखा मिलिब। एपटे 25 तारिख उपकूल सह उत्तर ओडिशा को जारी होइछि हाई अलर्ट। सर्वाधिक वर्षा मयूरभंज, केउंझर और भद्रक, बालेश्वर देखा मिलिब रेड वार्निंग सह 200 ରୁ 300 मिलिमीटर मध्य वर्षा हेब।